Khubor pi baro nakadon Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki Khubor NIAM kejela jong katayo balai jong benai Nailur arajar arpulai. Kimat bakongsan menta kesngi kilong. Karutrit besisngi kilong kemi long kepa parish nong mensong. Penlong symposium yemir jingmut ki balang Kristan Sacred Heart Theological College. Shitrhem karutrit ki kun samla ka balang Catholic Walang. Bat penkut ki kun samla ke sub-district Penden Diwa ia ke seminar balai sengi. Bat mentangin pa ki Khubor bakam benya. Balat sans pa angut kilong kemi longkpa kilawan syakaritrit basisngi ha Sacred Heart Shrine Parish nong mensong ha ka khatnyo trik Nailur arhajar arpulai. Hakani kesngi Reverend Father Pascal Lingdor Parish Priest ulasami ki sembo jing perkat pang ketin ublay hakilong kemi longkpa halor kapang wat ding namar utrai udon barbor bat pi. Lapin chong shit bat pinchingan hakate kesngi deki jing ruai syok mensim ki balangam shigidok not bat jing mut jing perkat jang kilong kemi longkpa hakate kesngi. Hadin kini ke retreat lapin bot sedaka jingnya bam jalang kum shiying shisem balapin krek bat ais ngobha da uba omega kurba namar bisu. Bagilang baham Shillong Manong ikon Kristan Apo akan ikan parish ke jungi Keku kedok ini Ay bor ay stor mami Ker kuday mami Bagi kecing ikulay Angkmen hati pertay Usap spine, usapan,
Andrei ti ju ki ben koi. Ladau play ko na kalian jona. Manu berpercaya. La iki baro. Tahu basan bor ya na. Kami putrai awat jenari. Ala jiki to pelajana. Wacha banjaburam. La bakayi kesem jona. Ngin syakri tam yau prai. Na bakayi kesem jona. Ngin syakri tam yau prai. Kami putrai awat jenari. Ala jiki to pelajana. Wacha banjaburam. Dan bersiap kejikit jena hau prai. Berkersyan jena. Umsyak bangan telon. Dan syania si junam hau prai. Aba ulong. Ubau siang pada junam. Ko jisubi na iye jeme. Ko jisubi na syania abe. Ko jisubi berku kerdo ini. Ai telon habe. Peit jno habe. Yang yen kesem jona. Yang kami jam jona. Yang khod iki jona. Yang yen jona. Ber bagai habe. Oh jisubi. Idon kam yeli. Ulong habe uparlok jona. Wayai lang regatonna. Wakamen lang regatonna. Kami ibu binsanya, oh Jisubi, ya Rabbi, bagilang bahakshir rahem, bagilang ikut Kristan, apa kan yang parish jadi, Khubor doa ini, ay bor ay stor kami. Kirang babalan, kinong yalam, kinong lom senyang badhei, kila kersiu ini paginawan, siya gani ka seminar, siya gani ka retreat bersiswi. Pemilikay ini iplay bijami. Kaya ini bagian dong laga jom musim, ya gani long pasisya jami jisu. Melong uplay bagem uplay halong dok halong snaw. U Emmanuel wasyong sa bagi. Kuglay sigot ng rabi. Iyo ma jeme hari iye hari nasem. Kaji iye chikime chikpa bihede bagi kun kiti. Kaji iye jungi bangi syem yame hari tuai. Hari pule yakti bijami. Kaji iye jungi hari map jungi. Hari kloy jungi bangi tip cucu sepang jeme. Hari kloy jungi bangi tuai lang.
hagi kloi ni banya sam me ban long ni basgon ni we pan ni sa shem me ku jisu bi ker ku do kan ra bi ya ki nang le baha bi ni kham tam ya ki ne ki khana bi wai ya ki nong ban kre ba ba di itu omega kurba ban ku ju ki kun ti shi ban ya bar ko ki baladon benta iki pada di mas apla bro laikut I pada Lucas I pada George Maila but I pada John Walang kerku kerdo iki kenradi but kerku kerdo ya ki nong haber koi ki benta ki nong wan bar koi ki yeng isen Kinong lam niam Kristan kedong lam ni ingi keri India kilai kendu ha kelempung yemer jingmut ke symposium ha kakat pra hadu arpau terik Nailur ha Sacred Heart Theological College Auditorium. Kapang pedeng jong kini kelempung kalong teli melon kidok nuot hau Chris Hearts United in Christ.
Reverend Father Dr. Jose Chunkapura, SDP, Principal ke Sacred Heart Theological College, ulai ke jingkren mat pang halor ke jingtemu bokongsan jongkeni ke Lempung. Umos Reverend Dr. Pioli Lingdo, CNI, ulalong ukongsan bat ulai ke jingkren halor ke jingdon kam tenrai ban tip bat ban sngoto i ke jingdon kam markeliang ha ke jing im Kristan, ha ke kam yerap para beriu bat ki kam mani blay. Kini kilong kikam bengiyeng sakhi na kebenta ukris ha kajing teli ula penkut. Ha kini ke Lempung kamdan kanu ke jingkren chipang kanu ke NIAM. Henry la pelet jingmut tek tang halor ke wei kapang teli melon ke do not ha ukris. Laya kren ru iki pang ki bede ke jingken rei ke bamsap habarok ke jing tere jing keta bat ha kalong beriu man beriu. Kumno ban yada ban penkup yang ya kami mariang de ke jing jerngam bat ban pene iki ding ki sej ki klau ki betap bat ke jing thau ba em hangne sla perthai. Bat kumno ban tem ki plia ding jing ya kenat bat ban penchlur ki pai ba ban mi na laying lasem ban shimenta ki jing jet ki nong mi kmat pai ba. Ki nong kren ha ni ke Lempung ye mer jingmut ki kentup yo most Reverend Thomas Menam Parampel SDP, Reverend Dr. Edwin H. Karkongor, Reverend Dr. Bakarmen Nongplo, Secretary KJCLF, Most Reverend John Mulachira, Archbishop of Gauti, Most Reverend Dr. Thomas Pulil, Bishop of Bongai Gaon Diocese, Reverend Dr. Mrs. Chakme Marak, Associate Professor at Harding Theological College, Tura, Mr. Alan Brooks, Spokesperson ka United Christian Forum, Gauti, Father Tom Mangath Tuthaze, Secretary for Ecumenism, Northeast India Regional Bishops Conference, Reverend Father Richard Majau, Vicar General of Shillong Archdiocese. Ya ke jingkren kulum ha ke bakut jang ke symposium la ai do Reverend Dr. Barnes Mauri, SDP. La penwai ke Lempung da ke jing kublai sngongo ya baro ke bala penok ha ban pelong ke ni ke Lempung ke bajap bat ke bansa ken mau do Reverend Dr. Anthony Kanana Yakal SDP, Registrar of the College. Ke Reverend Sister Dr. Elizabeth Mau, MSMHC, kal ai ke jing duai penwai, ha ke bakal penpau ke jing sngongo ya ublay, ya baro ke bala don ketiban pen urlong ya ke ni ke Lempung, bat ikitu ke bala pasyat ke sembok berkat berjeliu ha kini ke lai sengi. Keseng Samla Catholic St. George Parish Walang, ke lepelong ya ke retreat ke balai sengi, ha ke kat santerik, haduk ke kat nil terik Nailur. Da ke jing syutrem ki Samla nagi sub district beper hapok ke ni ke parish, kilawan shimenta ke ni ke retreat da ke jing syutrem. Balat sanspa nyongut ki Samla kentai bat chendrang, kilawan shimenta ke ni ke retreat. Professor Albert Nongrum nong hikai ke St. Anthony's College, ulalong nong hikai bat nong batai bat tibet ha ke ni ke Lempung ya kenduk lang jong ki Samla ha ke ni ke lai sengi ke thi. Nailur Professor Albert ke Reverend Sister Biobia Sindrem bat ubabu Martin Leting kila pasyat jing tip syuk ha ki babun ki pang jong ketin ublay. Kapang pedeng ha ke ni ke retreat ki Samla kalong, kiarna ki kambas niu ki bawan ling shop ha ke ni ke juk. Ha ke kat niu terik Nailur ha ke session jong Professor Albert ke belas dang ha ke por prabaji min step. Ulas neng lakrawi ki kena Samla bikin nong ki basmat pasting ban puli testai ke ketin jong blay. Namar ladang ilong ki bajai tu ban puli ke ketin ublay, bun bak ke jing pencoy kin wan ling shop bat telep ke jing mut jing perkat ha ke jing em ke jongi. Ula kersiu ru iki Samla bikin ya jan baha bat ublay bat kabalang bat ki kam mensim kenang ban yo ke jing suk bat jing tengen hala ke mensim. Ha ke nok pai sengi la pelong ke jing duai riu blay bat labut sedaka mas bakut ha ke bala pen menta do Western Parish Priest Reverend Father Edmund Carson Tiu, Spiritual Youth Director Rengkat Parish Priest Reverend Father Felix Linkoy. Mình xin ông ta mê món như bạn mình sâu thụ là những cái thứ gì ấy bạn sẽ cái phim cái đồ lấy như rồi đẹp bỏ món cái món cái đó món tất cả các phiếu hàng này cái món là sáng thì là đang học cái này ublay unu bisa ya phi rekat làm cái part của chúng ublay bisa maru ya phi món bạn đấy tất cả làm món là phi học bạn sâu thụ bạn bên đây mới gọi chúng mình xem ngắn lúc nào bạn sẽ lại part của chúng ai mi chúng ai pa chúng nó nên học bạn sẽ lại về hano Aladi, boleh, agak ini kisah jemu ulpit ini. Ia ruak ini ke Jisu, ia ke Jisu, ia semua ini ke Jisu. Minta nama nama pensyariah hilap jangan berpilih dengan pensil jangan. Kerana nama orang ini mau bar subhaba berharap yang berdoai. Lalu mana ini berdoai, lalu mana ini pulih ke Bible keting ke jomblay, kamu hilap jangan itu lah penyerapnya. Hilap tak berkentu. Kerana hilap tak berkentu. Henry kerjanya berdoai. Hak mencium kejikit klik hana. Tak ada mau pergi klik, pihak mencium kejikit klik mentah. Hatu biko alit sebenarnya biko alit sebenarnya. Biko alit sebenarnya. Deh, boleh. Mana boleh.
Badan belai. Berpijak berlaju. Nggak dalam Katolik. Ukak balik siapa balik yang mukti ni kalau jawab. Balik mukti kalau jawab siap tendra, siap tang, siap sang, pun siap sang do. Tidak kita ukak balik siapa ni. Mending ukak balik benyero yo Yesus, ben yo Yesus, ben congkar yo Yesus, bandar yo Yesus. Lalu Katolik orang siapa ni nombor Yesus biar baik. Biar baik. Nombor balik pengiting balak ya kan? Dujak. Kata dia tahu, ngam pergi le, ikut balik siapa ni. Hari berapa kerja untuk pergi minta. Kalau kamu kau pergi untuk pergi, kita kenal dia tapi ya minta. Kenapa siapa ni? Tapi kita kenal lah, dua kita siap no. Dikenal dia kenapa siapa ni? Ya. Terkadang seorang itu sama nabi ya. Kani kamen, kani insanya kani apno. Kani kamen insan. Hadu mentah, pikir bah, pisumar bah ya kita, ya kamen sini kamen. Sukai mentah bisa awai sah, Shillong, tidak kayim, terai jogi bagan hang ni bawa. Shillong dai pi maram kasi pi repair, pi airong ha, pi sar pi kota. Kani kayim ke jong pi bat hang ni bawa lang, pi jusu mereka. Mo, pi juru repair mereka. Mo, jingkang rula. Jod lut, jika hangir lah, pat lut kian, mo, rong lah, du lut. Lah tak kibri pi kum tak kita pi dei babi ni kita sta. Babi ni basta? Babi namar bane, ye kayin chong ne, kayin permanent chong pi sumar. Ndrai sumar kai temporary. Hello, I'm Jesus. Yesus ro imi Jesus. Yero imi mensim ko. Yero imi mensim ko. Revelation ko mensim ko. Revelation ko mensim ko. Revelation ko mensim ko. Agli ko porto ni kapal lagi kemat ke jauh ni paro. Yang kerbat ublay un penikam du yang yuhu sai sin pat. Pergi duai bakabor ke jauh mensim ko kan kata yang abdi kan penggalai ke donor ke mensim ke jauh ni. Bahkan pertama yang kejikan ke jauh ni ko salah ya. Ngiwan ang ni banwa chua yu play. Baru kata le si agi sngi kini kisngi jong usna balale. Usna kisngi dia balale jong usna. Ilawa ye ki briu bar ke jing subha jong ke berthe. Baru tran kwa yang bar ye phi na du ke kisngi adu mata kisngi. Ngiwan ning kong chua yu. Ben kendo chapang gao. Penkendo siapang kapo, penkendo siapang kajing bisa, lumen sim jong me. Penkendo siapang kapo, penkendo siapang kapo, penkendo siapang kapo, penkendo siapang kajing bisa, penkendo siapang kajing bisa, lumen sim jong me.
Chris, Shalom Juku. Hakasngi utrai kata kakat niu terik syaban pelong yang kemas bekut ladon ke organizing committee jong kesenjuk samla Catholic Nativity Parish mau kerwat apok ke jingilam samla Wellborn Snaitang bat clever thong ni kila ai ke we ke jingikai shapang ke shongkha khna lingbai Dr. D Yau Pnyau I Dr. Lekentu ken pa mi ki kun samla jong ke sub district banyak ya kelinti ke jing ngong thu Kalong ke besyit rem haduk kata-kata namar babarok ki nyau teli ki balang shnong ki bahak bapok ke sub district Bendeng Diwa kilawan bani Shimentapura hakani kelak jengikai. Wat ladai bani ya lenti kejat deki kenta-kentaru kim Kenya ke jing-jingai bat ke jing bambiang ke surok. Henry kilawan kelut mensim ban yero ban sengongu ya ublay. Ki kun samla kila yo ru kalat ban penyesuk ya ladai bat ublay ha ke sakramen jing penyesuk lingba ke jingerap belang jong I Father George jong ke Saint Xavier College Ot. Ya kamas bakut lepen menta de Reverend Padar Don Bok Jirwa kum iling dok kongsan ha ketiga sengi bat hadin kamas bakut ladon sekejing ais ngobhai ki kat tu kat ningut ki nongket kam jong kesing. Kumbang ong deh. Ini kak kumbang ong deh kakคำตั้มกันเทยมองนะมันกันเทยกับบันขามอกันเทยกับบันปุ่นกับบันขาเดงานกระนั้นกันยังที่กันเทยPOE บาPGOE บาที่คณะ PGOE apaที่คณะที่Shadunas Nam PGOE ya kata man kapor dai takadang iju kajidan kani ka program hakaba ni aya ki dawai snam high school ba ni aya ki dawai dawai we ru haki school bat haki kena samla di kawai nomor ba kadang dok kajing dawa ku bang ong ne ba kadang dok kajing dawa kadang jok kamet kapat tempat long develop tempat da wandur duk kata mo kamet kamdei ta kajing mo cip perkat hendrai kamet kapat ru tempat da long tempat da long develop mo kadang dok kam ya kijung dan kampung yang kasnam kum yang vitamin di baper nang tan nalor ba kamet kadang dawa kadang pun hijung duna kamet nalor ba kataru sak kajing armet hentang lele tegal kam pila sotohi nama kata kadang duna hendrai sa armet hihaban aibam kakami kaban aibam sei kulung uyo jimbam nak kami bat lada kakami hi kampat kadang habban hisan mo kampat biang teh katakan kita ki vitamin kita ki senam kita ki minerals baru hapok kamet kampat biang di takadau kadang kata kinya kamet kapham but mendei takata but kawai kadai kata senam kawai pat ki habaki ting kani ka jing ya happening I we kun kani ka jing ya janru kani ru kadi ko we ka ta bhaya ka me ka phachok ka kan thei namar ba kumbang ong ba kadang khamtam ikhna namar kadang dei ha ka jing san hendai impat da he da san pha de hendai sa ka jing armet de pila so thu hi athai pila so thu hi dei ya kata namar pi habban aibam ya lade pi hab aibam ikun ro te kandan betka kandan bekte ka jing kata ya kamet ka phat te de na kata kadaw ijis pensyur baki dei bet ban wan ban check up ban kapor khamtam kani perthei ka bamta ka ba ki health department ba ki wei department repair iale ya ka ban pensothu ya kini haki shnong ki thau haki breu baro andrei pade kadang don hi kani ka early marriage balai pada mo kadang-kadang haduk mentah kani ka early marriage
ki kawai ka daw ka ba katong ka jinglap kalong ki dan katu kan ni ki daw kawai kata ka illiteracy lali ibom haba kimlek bom lek school mo nang ta pade ka eksperimen nomor kena samla kidang dan hakata ka stage kidang dan hakata ka baki kwa ya kidang dan ni kata ka laban ong dang shit ka snam dang kwa hi ban dang kwa ban eksperimen kawai pade ka de kata ka peer pressure lali ka jingya kendo ya ki perjor ki ba le si ki ben shlur ban yalang sama kam koloi ban shongkha kam koloi ti nang ta ki wei pade ki dan ki custom and tradition ti men ha dang ha ki khendiat ngadang I ka wei ka YouTube channel ha ka ba ka ben shlur ya ki khna ban shongkha koloi ti wat lada ka an ka te ban ong ban jute ban shong kha khoi na kidang dan hi kidang dan hi ha po ka ri India jongi ha ki banta ki ba pher joka joki ki wei pa ki jalla ki badai ha po ka ri India ki badai ro ki dang ha kham ha ki kentong ken shrot mo kidang ya kan nika jing shong kha khoi nang ta ka social media nang ta ka wei pade broken family nani ka jing bom dan kita ki ba la ban ki le si kim dan ki kemi pa kim dan ki ba halor ki ban hikaya ki ban yalam ki ha kata kalenti ti nang ta pade ka wei ka daw no kata ka school drop out ti ngakwa Jing ye kenduk lang jong kilong kemi long kpa bat kinu hikai ke school Saint Mary's Rangblang parish Pashisin Chisnem kalalong haka arpau trek Nailur arajar arpulai bani peleu jing mut lang kilong kpa bat kinu hikai na kebenta jing kena school baro ki bawan haka ke school haka te kesngi ladon rengkat lang I parish priest ke parish I Father Edmund Lakra I Father Jeffrey Karkungor I Sister Kanrisha thank you I Sister Carmela Merthong bat baro kinu hikai Lasdang ye kini ke meeting dah ke bapelong ye ke jing duai kum ke jing sedang bat ke jing panbor no mensi mekhuat chwaban ye thir jing mut lang syapang ke jing don kam baro ha ke kesngi Nama kum itni pa lagu tia lagu tia. Kalau kau ini por bansi Bosco. Kata kajing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata ka lendi mga mabi ka school di baro ka way ka kwa kanyayana. Kido ki pilot ki air hostess ki mayatray ang to kile ya ka benta mga kajo. Patada iway iklet ya ka kamang jubi nada o pilot uklet pan connect pa ka office kala badlam kata kajing takho lani kata kajing lek kabang biang kala hari kesal anak high school kelas ba ikun ki kete ipitik pa kumtik lay Nama kum itni pa lagu tia lagu tia. Kalau kau ini por bansi Bosco. kata kajing ya wat lang ya kata ka wave lang ya kata ka lendi mga mabi ka school di baro ka way ka kwa kanyayana. Kido ki pilot ki air hostess ki mayatray ang to kile ya ka benta mga kajo. Patada iway iklet ya ka kamang jubi nada o pilot uklet pan connect pa ka office kala badlam kata kajing takho lani kata kajing lek kabang biang kala hari kesal anak high school kelas ba ikun ki kete ipitik pa kumtik lay Dewan Kandan yang terjadi pulau di principal bagi kewajiban rugi on father itu yang bagi tuan lawan rugi kena terbenhal yang dikena
Hamtam, habani pot ya pi, de bangwan, habani ayu, jingtip ng bagi kon jumpi. Buntin hari ini abang ayah bala don jumpi mo. Kami ipana de ini jumpi bangwan kendu Ramadan. Banyak keren sepang ikul dengan tang slay. Teng ni nak ikut le semua. Bat da kini gi Khubor ngi lapoi sya kabakut jang kini ke THUP Khubor. Ngi ai ke jing Khuble ye pi baro be pin kot pin klan bat ngi kerpat ye pi bala dadon ki Khubor bajah ki parish ni ki shnong jang pi be pin pa ni pin tip syangi hau te number ubadon ha ka screen jang pi krang mengindang la ban pin ni man ka tayo ye ki Khubor niam ke jela. Khuble shibon ublei ungur khu ye pi.